Akashvani Kokazar will be. Happy birthday to Akashvani Kokazar. Happy birthday to Akashvani Kokazar. 25 years celebration, cake cutting. Tali bajao. All India Radio. Akashvani Kokazar, 25 years anniversary day. Happy birthday. De thali bajao, thali bajao. Okay. Ne, sas gende. आलासि सिनायथि होनो लाबावदों आजिरा मोननाय एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मानगोनां चक्रधर बर' सारखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसेनो गांसे गाबगोनां आर'नाइजों बरायनो आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय। Respected and all the dignitaries present here, and all my colleagues, all my beloved students coming from Jato Vidyalaya of Kasipara, and all the respected audience, artists present here. First of all, I would like to convey my heartiest congratulations on the occasion of 78th Republic Day of India, because you all, everybody know the importance of 15 August. 15 August is a red letter day of India. In 1947, on this 15 August, India got freedom from the prolonged dominance of British Empire. After at least 200 years, long period, the people of India had to fight to get this freedom from the British Empire, and in achieving this freedom, so many people, so many heroes of India had to sacrifice their lives for the sake of independence of India. So I also pay my tribute to all the martyrs and heroes who sacrificed for the cause of our country on this August occasion. Kendra पे आकाशवाणी गायसननायनि सोमोन्दै आरो बोरै सोलिदों बेनि सोमोन्दै बिथां प्रग्राम एक्जिकिउटिभ अफिसार बसुमतारिया बुंलांबाय। बाहेरा माखासे बे केन्द्रखौ बेखेवनांगौ होननानै जों लकेलाव मोनसे एडभाइजारि कमिटि दादोंमोन। बे एडभाइजारि कमिटियाव आं आफादगिरिमोन आरो नारसिनै 1999 नि 15 आगस्टआव बेखौ बेखेवजेननाय जादों आरो आंहा मोनसे खोथा गोसोखांदों। बे 1999 नि डिसेम्बर दानाव आं PhD रिसार्च खालामनायनि रिजाल्ट ओंखारदों। बेखौ बे रेडियो सेन्टारनि गेजेरजों फोसावनायनि आरो आं सानो बे 1999 मायथाइनि 15 आगस्टआ आंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखाय। जेरै दिनै 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डे
बा स्वाधीनता दिवस उदांस्रि सान उस्ला लानानै सारा आसामल' नङा सारा भारतबर्षआवनो विदेशावबो बेबायदि फिरफिला बिरहोनानै बे गोसोखांथि सानखौ फालिदों आरो जोंबो फालिदों। बेनि थाखायनो आकाशबाणी क'क्राझार सेन्टारा जोंनि थाखाय गोसोआव लाखिथाव अरायबो बिसम्बियाव लाखिथाव होननानै आं बुंनो सानो। दहाय जोंहा बिथां प्रग्राम एजुकेटिव अफिसारानो खावलायदों जे जों टिभिखौ नायनानै जेरैबायदि सम खाथायो किन्तु रेडिअखौ खोनासंनो आंगायबाय बेबायदि नुयो। नाथाय बे रेडिअ सेन्टाराव गोबां खौरांफोर गोबां बेबायदिनो मेथाइ खन्थाइ आवरायनाय बा फावथाइ बेफोर फोसावजाबाय थायो आरो बेवहाय गोदान महरगिरि रिंगुदामसाफोर जोनोम जानायनि मोनसे खाबु। गुवाहाटी सेन्टाराव जेब्ला बर' अनुष्ठाना सोलिदोंमोन बे बर' अनुष्ठान सोलिनाय बै समखौ जों नागारामोन। जेनेबा मोनसे समाव 4 रिंगानिफ्राय एसे उनाव 4 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय बेबायदि रेडिअनि गेजेरजों दि प्रसार जायो फोसावनाय जायो बेखौ जोङो खोनासंगोन सोरबा देंखोगिरि सोरबा मेथाइगिरि सोरबा रनसायगिरि सोरबा हयथ' फावथायाव बाहागो लादों। रेडिअ ड्रामा बे रेडिअ ड्रामायाव बाहागो लानायनिफ्राय गोबां आर्टिस्टबो जोनोम जादों। आमार सामाजिक परिवेश अर्थनैतिक परिवेश বা তেনেকুৱা হয়তো বুৰঞ্জীমূলক কিছুমান লোককথা এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অনুষ্ঠানবিলাক পৰিচালনা কৰিব আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত বংশধৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই এইবিলাকত মনোনিৱেশ কৰি একজন বিখ্যাত ঢোলবাদক বিখ্যাত বাঁহীবাদক বিখ্যাত অভিনেত্ৰী বিখ্যাত অভিনেতা প্ৰযোজক তেনেকুৱা জন্ম হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ কামনা কৰোঁ। এই সমূহ বক্তব্য ৰাখি মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। But I'm really grateful to see you all that you all are very humble and obedient to be present in the hall without going here and there, especially our young boys and girls. I'd like to thank you, and on behalf of Akashbani Kokrajhar Silver Jubilee Committee, I welcome you all. First of all, being on Independence Day today, the 78th independence of India, as we all know, we are being independent because of the sacrifice that our freedom fighters have dedicated their lives. Especially this morning, while hoisting the national tricolor, I was giving the speech, the quote given by our very prominent and vibrant leader, Sri Netaji Subhash Chandra Bose. He is quoting that, "Give me blood and I'll give you freedom." In the same way, we are giving our blood at this moment also. The obedience, the sincerity, that you were sitting under a severe heat of the sun with lots of sweats without going here and there. It is a kind of dedication of your blood for the cause of this anniversary celebration, at the same time an Independence Day celebration.
Today, I'd like to emphasize a little bit about the setup and the genesis, the beginning of All India Radio. Especially for young boys and girls, it would be a part of their general knowledge. If you could record it in your mind, in your brain, sometimes it will become a great help in some corners in the world. In terms of the number of languages of broadcast and the spectrum of socio-economic and cultural diversity. As we all know, India is a mix of cultures and traditions. All India Radio's home service comprises of 591 broadcasting centers as of now, and located across the country, covering nearly 90% of the country. Area and 98% of the total population. Sudah